Halo pemirsa sadayana, ayeuna urang rek prank barudak si Jambuang kana keleken. 1, 2, 3, 4. Yak. Anjing. Kalau barudak. Iya jamu kelek. Asem bakal apa? Lu. Macan. Itu saya jual kurang goblok. Ini emang ngegel. Iya, sakit. Pokok Rasa kan? yang ada lain. Lain siang harus berbeda. Halal Aisyah nu mah ijo. Mah ijo nu video. Mah ijo. Ayo cari cicing. Siripa mah siripa. Allah. Set aya anjing. Dia yang diri resepnya. Dia yang diri. Ih anjing poek. Nah, muka tuh. Kena nyamis aja. Minta kami takut kurang amal. Wah, biar nyaman dia. Si anjing. Jam oh anjing napa? Nyace. Anjing di Bae ya. makan jamu goblok mah. Bari sok nih namanya. Anjing. Tadi yang gue selingkuh kakak lagi ya. Anjing. Rasanya gimana rasanya? Lain anjing. Ih, rasa huncut. Video. Hei, Anjing. Tuh rasa rasa huncut di mereka. Anjing. kasar selur. Tereh deket lah. Oh, karena bombe. Mas bawa ayam. Anjing santuy. Pemakan santuy anjing. Pemakan santuy. Anjing. Anjing. Santuy sekali anjing. Kala. Ayam pigeon. Mantap ya. Anjing ya. Si anjing ih. Barang pais ya. Heh. Pahit anjingnya nanti ke orang. Anjing. Tidak siap kelek anjing. Pemakan santuy anjing. Baiklah, bersih kelek. Dua. Kumaha rasana? Beri komentar. Koreksi. Beta. Beri komentar. Kumaha rasana, Bro? Nah, bawa sabun nih. Bawa sabun. Masuk anjing. Kumaha rasana? Masuk. Ya,